ole vau thla ni lai ni kan lo thleng le ta a is zote chanala ka lo lom le vek chuwa Mizoram chung India ram chung le rampon te kan han ngai thale dona thu thar omangang te kan han ngai thale dona min han like sak le liam ola o hei tun lai chu 9 Mizoram Legislative Assembly session nei mekania Mizoram mi puite pon session hi kan ngai hlutel tel ni te pon langa Mizoram kalphung antin nge he session a hian ti dang lamani don ti te Mizoram kalphung dang lamna tur tele malak na tur sarkar malak na tur rang te chhop chhuwa le soi ho thina nia angai nom thin khop mai chuti lai chuan assembly session nimin lamanai akhan kum sang ni som ni paruk ni sari budget soi ho ania sarkar kum masa sang ni som ni panga ni ruk chunga sum in deilo na phuruk na supplementary demand for grant 2025 to 26 cheng vebel se sang thum ja sari som point pathum pariat pom ania finance sang tu chief minister pulol du oma chuan loan thachi pukzel antum ni na soi chief minister chuan eptulamin sarkar na thok en kol na le in rail bol na revenue expenditure asan thu an soina sa ti soin revenue receipt rawrawa chuanin kan mu tur aya kan man tur lemna chengve bel chejeriat somriat pakwa point pariat pali atlinga revenue surplus ani Mizoram nuwa revenue surplus a voi ni na nia a masaka chuanin revenue surplus hi cheng noi som ni pasare ni ati internal data chuanin an all thu soin pulal do ma chuan cheng ve bel se som ni pali point pakwa in kan ti tlem do na thilom takani GPF kan pek that wang te bor niang labor thalo open market borrowing OMB lam ti tlem zel kan tum labor thachi apung omlo centralina za asom kwa arul turle apung claim chi te chupuk sel kan tum ati OMB chu an sarkar chungin kumtin atlak niam je thua soi capital expenditure atlem nia eptula mina an soi chungchanga chief minister chuan chengve bel chesani somni pali point pali panga in capital expenditure apung don in ti thalo in ti ani po in pu modi aten ti tha min tia ti that loman min pe kan ti chiange ti tha chu central sarkar in an thrachiang ber ati thatlom man muphak zinga kan telani ati chief minister chuan sarkar na thoklo kumtin apun zela wangin revenue expenditure san lo thailo thu soin kumtin increment an mu a an DL DR apunga kan sarkar nuwa post fill up singkhat sangkhat za somnga paruk kan phalsaka department ina indeilo na kan ro chuna wangin sarkar na thokin deilo na ziom deu ati post ruak no kha vak reng ani chuan antlin don lo wangin an fir to don ni in asoi bokani o Aikal lak chungchang hi kan lo x-ray ve thina kaini ang duang pon Aikal lak hi state danga tuma nan ti vengai lo Mizoram a hian Aikal lak te nia Aikal la then khat te hian account thleng te pon an khoi ania hi thilpoi tak thleng thai ani he sarkar hian huaisen tak main Aikal lak an han ti top hi thilro pui tak ni na langa kan pon tak fo wang khanin Aikal lak awang hian ZPM sarkar hian vote an mu tam phainari nom lova a heu jok turanga yani tutiang chung chuanin Mizoram ta na tha ni chuanin huaisen taka kian pen ngam hi neutral taka thlir chuanin thilom le fakngai chu fakmai tur kan ti angkha he an malak na hi faklak ni te pon lang Department of Personnel and Administrative Reform Minister puke sabdanga chuan sarkar hathok Aikal lak ke noya department paruka thok tu mi somthum pasari chunga action la kani to thu soya tin sarkar thil dik lo ti te thunei tu te hne na hriat tir report chu in hek na ani lo thu soi assembly session nei meka DPNAR minister hian Aikal lak khapna dan zom that ani le ni lo le Aikal lak khapna zom thalo department anom le lo chungchang ZPM member pulal chuan thanga zona changin sarkar hian Aikal lak atop theinan na satakin ma ala Aikal la te chu atu langa hremzel ni Aikal lak awanga choltir hi an vain mi somni pakwan nia hremna te naw zil hawle warning pek pariatan oma an vain action lak mi somthum pasari anom to ati DPNR minister soidanin Aikal lak awanga choltir mi somni pakwa te tourism department ami som pariat power and electricity department ami pariat school education department ami panni general administration department le health and family welfare department ami pakhat ve ni hremna te naw zil hawle warning pek higher and technical education department ami pariat an oma samagra shiksha nuaya Aikal la mi pakwa mu chhuat tharni in official te kawa in soifian hun pek an ni nuwa action la kani don zona kal zela puke sabdanga chuan Aikal lak chungchanga firlo theilo ani thu soin sarkar ngai dana lo theilo a Aikal lak ngai a om theilova chutianga
thok thei lo an lo om mani pal poin Mizoram Special Voluntary Retirement Scheme sani somni pali siam ania tun thleng hi chuanin sarkar hin Aikal lak na dan siam atum lo DPNR minister chuan Aikal lak zebru an om nia soi chungchang zona po changin Aikal la zebru emo khriat puya zeb tu emo an om ani chuan department head ani emo controlling officer ani emo ngai na thiamna aum lo turani chu tran rol ngai na lai takania khwale tui zong zong ten kan right chu diklo kan hriat te didik thei tu te hnen report ani report hi he kan ni lo ti mi puite hian hre ila heram hi kan siam tha thayang ati report an ngai chan reng thole rin hel om deu nia hriat an om ani chuan chui zui zel ani don thu a soi Mizorama sarang thlengin rela run lut ta a hei hi kan tangkai pui chho viau maya khwal jin kan pun pha tin bungro ri tak tak le tam tham tak tak te man zo ka ron phur thlen mek ani zela chuti lai ro chuanin a ngong thalo hi om tel thei turanga yani boka masona ron om chuanin tuar tu le chhor tu an om kan ti thin kha hil engemaw kan nei don chuan engemaw kan chana ngai ti hi mana tanga vo in thlenga thudi kalani chuwangin herel service run lut po hi Mizoram mi pui tam takin kan chhor tangkai dona chuti ruale ro chuanin a thalo lama rui hlawemo tin dan lawa Mizoram ron lut ru te po an tam pha thei boka maro chu chung zong zong a chun in ven na le malak na thar kan kalpui te po angai vio don ani chuti rol chuanin Food Corporation of India FCI chuan Mizoram ta na bu fayan ron thon lu engemaw zat chu nimin lam jingdar thum le minute somli panga khan sai rang rel chul muna rel in ron phur thleng ta a rel in sai rang station bu faya phur thlen masak bert ani sarang chul mun bu fai thleng hi quintal sing ni sanga zakwa pakhat ni in rel wagon somli pan ni in ron phur thlen ania Food Civil Supplies and Consumer Affairs Minister Pubil Sanjava Rajya Sabha MP Puke Vanal Vena State Consultative Committee of FCI Chairman ni bok FCI le sarkar ho tu ten min jing khan an tlo ani Pubilal Sanjava chuan rel manga sarang station bu fai phur thlen ani ta chu Mizoram tan sin chiatlak takani thua soya fur pui lo thleng tura po athlamuan thlak don hle Mizoram in thlakhata bu fai kan mamoza thi quintal singkwa sang sari ania FCI tangin quintal singa sanga kan donga quintal singli sang khat hi athlona kan don ania abak zong hi open market sale scheme domestic atranga quintal khat zret somthuma layania bu fai quality thajok le tum malak mekani FCS and CA Minister Soidanin Aizol lunglei le lungtlai FCI kudama da tur bu fai te chu sarang station athlen to don thu soin Mizoram marlam kudama da tur bu fai te chu Berabi station athleng thung don sarang station bu fai thleng tur chungchanga sarang din thar khotlang hruai tu tele oi metenen an thu khom to ti Pubilal Sanjawa chuan soin bu fai hi pathiani ate jing le zana te po alo thlen hun om dona rail station atanga sarang din thar FCI kudama motor lianina thiarangai dona sarang khotlang nun po ati boina chena om dona ni hewang hian sarang mi puite do theina le hriat thiamna ngen bok sarang chol muna bu fai phur rail wagon thleng hasa ber pual hian in khom toi buat cheini in FCS and CA Minister le Rajya Sabha MP baka FCI Divisional Office Divisional Manager Bankim Phanglo te FCS and CA Secretary Teresi Vanel Royle mi poimo dang te an tel bokani o Middle East abuaya indona hakal me kania Middle East khwal jin tang khang hruai kir turin India chuan bulatan ta ma lian te kenal chhota mek Middle East wam chunga boina rang chuan huwa khwal jin tang khang engemaw zat omte hruai kir turin India Airlines rang te chuan ma an la a hemi chungchang hi taran ni in Middle East boina awang hian airspace khwa khirna ti chuani boka hemi awang hian khwal jin tang khang te thlona manga hruai kir chu thil boi thlak takatling mekani IndiGo chuan India mi le sa tang khang mek te hruai kir tur hian relief flight som an ruam manti Ministry of Civil Aviation chuan atar langa hebaka hian Spice Jet Point March nilia tangin Fujairah atanga Delhi le Fujairah atanga Mumbai in kara thlona service pangai kalpui atum ni in tarlan hani nimin lam khan khol jin tang khang thren khat chuan Dubai atangin Indira Gandhi International Airport New Delhi an ron thlenga thlona hian khol jin za somli pakwale thoktu member pariat aron phur thlenga nimena khol jin phur thlona ron tum hi Middle East boy nuwa India mi khol jin ron kir masaber te anni India mi sang chung chu United Arab Emirates UAE a flight cancel le Middle East airspace kharan ya wangin an tang khang meka India mi hruai kirani theina tur hian
Prime Minister Narendra Modi chuan Jordan Lal King Abdullah Tru chu abiak to thu eksa tar lang bokani o Jammu and Kashmir a boina len taka chhuak ani kha achan chu Iran US le Israel in an Beiron le Iran in achan let kai hnuya khan Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei le roi tulok engemozat an ta wang khan khamidu lo na le demna anau chhu pui ania khovel mun rang ranga Iran tantu te chuan in protest te han naya hei India rama ngai po hian JNK a hian in lungoi lo na lan tir na lian taka thlenga Pakistan lama po boina lian taka chhuak ani kha Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei thina wanga Jammu and Kashmir lungoi lo na lan tira pungkhom ten buani rang rang an chok chhuak chun jom zela hei wang hian JNK police te chuan buena siam tu te laka hian na taka action la ka an vo lungoi lo na lan tir na a buena chhuak a hian mi som pani an hliama an zinga hian police panga an tel Khamenei thina wanga lungoi lo na lan tir na wang hian JNK mun rang rang a buena chhuak zuya kongte zo in police in an lo danga pungkhom te hian security force duty te chu lungin an tong zui bok police te chuan pungkhom no darna tur hian tear gas te tiang te an mang ve boka police te hian ralmong taka lungoi lo na lan tir chu an za hle thu soin heti la ya buena chok chhuak le tharum thona lam zonga malak na eron en liam theidon lo ni in an soi bok Middle East buena chhuaka wanga mi puite lungoi lo na chu thil om ani thu soin buena le tharum thona in nam hnei te laka ero na taka malak ani tur thuan tarlang JNK a buena a chu nuwa valley huam chunga lungoi lo na lan tir zonga malak khap zui ngalani choli khan lal choka mi tam tak lungoi lo na lan tir pungkhom an oma chu mi nuwa police te hian lal choka hianin huwa khirna an kalpui ngala mobile internet service po restriction an siama chuba ka zirna in rang rang chunin ni chung khar ni ngal bokani India le France in fighter jet siam chua konga tho dun antuma India le France in fighter jet siam chuana konga tho dun ni len tak siam tum khan malakna engamaza tan local pui to tuna hian a moran bok chho thei don ni na langta a 6 India France annual defense dialogue Bengaluru a February anaya India chuan France kut chuak futuristic 6th generation fighter jet program tho pui adu thu atar langa meeting a hian India Defense Minister Rajnath Singh le French Minister of the Armed Forces and Veteran Affairs Catherine Vautrin tenen thodun na tur chungchang an soi Rajnath Singh chuan France in the thlona future combat air system FCAS program noya 6th generation combat aircraft duan le siam chua konga tho puyan du thu France Minister here shila he project thang duang tak khi kumsang ni som pasari khan France le Germany nan tlang zar chana kumsang ni som pakwa khan Spain chuan project hi an zom ve bokani ruwa man anga India ina zomani chuan France ne na defense bung ruwa siam chua konga tho du na huang zo na poimo takani theidona FCAS program noya hian in do thlona tun lai jok 6th generation siam chu kalpui berania thlona siam te hi unmanned system le tun lai zo ka indona ma chhun thei tura thuam an ni mek zel bok okhati china khan kan handu tok le photanga khovel thil thleng thar berber tele Mizoram chung India ram chung le ram pon te kan han ti chuak thina